mai lele ia tonga koto, whiwhia ki tata lele ki mou tolu ke o ngongo pe moi Kele'a voice ki he hauani. Wakai ki ngahi ulu i o ngongo, kei ne nefu pe ka venga e tanu hala i he ngahi kautahau o manake tang whakahoko ai ngā we. Toia se ausi po hiwa o gai mau lao he whaunga koe hano wahe pule anga ai paanga ke tanu hala. Pea whao atu i he ahoni ai tohitangi kakai o e whanua ki he whalealea. E ewe me ngahi tala noa ke he ana yangi kakai wakai e ni ke whakai ki. O ku kei ne nefpe ka winga e tanu hala i he ngahi kautaha o manake nau whakahoko ai ngā ue tanu hala ai pule anga. Na e whainga whoke te pire kakai ke nau ilo pe ko haifua ngahi kautaha o nau whakahoko ai ngā ue. Hire whakaha me te pire pule anga, te nau maru e no ai ngahi kautaha koe ni. Ko e taria sami waipulu, o ki kai ngofua ke tuki tu ai ngahi kautaha, ai ana na whetu kua ki heni mo mateni tapu eluelu. Ko i ngahi kautaha, whatatau ke whiuko o mai ke whare. Ko kore wha more a, he kai o hataha, o ngahi kautaha, e hataha me ta whakoe ni, a hingoa o hataha i a kautaha. O kukai ke ngō fua, e o atu ai umea koe o kulaulau mai minista. Ka koe ngahi kautaha koe ni, o ku lotonga online beia. O kataha beia ke kakai. Peko hinga ia koe, whahokatu sea, o kukai ke hame ia e fufu, peko whakamatala koe o mai ka tiku mautou, o kataha. Ke totohi ai whika ke ilo ko hai ai kautere kita i ngahi kautaha o resisita e kure anga tonga. Kada te nau uinga pegi whatontono ai mea koe ai whika whaa ke whika oa ki moi online. Koe online pegi ai resita ai tia. O koe ke uinga e ke online o tu whake ai ki mamane ai information koe. Koe ata pegi ke resita mai hataha. I interneti ke whaingofua ngāwe. Nai wakai ngongoni ki website koe ne uhinga kea mateni o mahino o kumoone tapueluelu. O kumalawa ke te taipe hingoa koe kautaha i he website e potu ngāwe o te sioi he historia kautare ki tā mo haifua ngai kautaha o ku te whia wakai ki ai. O ku whailonga whehu i le waheni lorotongani pe koe hae uhinga hono fufu i a ngai kautahani. Kai kene whakahokoenere ai whe kumi pa moe whakatotoro ai o ngongo i kawingani. Ko e tala mau inga ke ngā ue, ko ngai kautaha whakatoa hiwa. Ne whakahua te toi tangi ngai kautaha e ono ne kau he tala mau inga poe pite, ko ni ko tai whia maarie. Kai whia maarie pe kautaha ia e tolu. Ai ko kautaha koe ko iloa ko Island Dredging mo Inter-Pacific Limited, pa pe whoke kautaha ko ia asa ia mo hau. I whamatala ko mau he gongo ne whakau aki mo ngai kautaha ko ni, ko Island Dredging Limited, na le sita e patu ngā ue leipahe a tahaua ko ia tisia ma wafi tahaua, he hingoa ko Island Drilling Limited, pena mau inasia e tō taha ko whakaosi whono vale. Aho tolu koe asune e wawhetaha ni mana li riwa hingoa e kautaha ki he Island Dredging Limited. E wawhetaha no, na toi tānake a toi e tare kita fo ou ki kautaha ko lo nuku. I novema wawhetaha i wane toa hingoa koe lo nuku me kautaha, pia kaua tue ke pure anga o pōhiwa tu ene toa ae kunau teke, tampu whakahoko ngau e tanuhala. Koe kautaha e taha ko Inter-Pacific Limited, na le sita e wawhetaha no, i e hingoa ko Tonga Pacific Project Management Limited, e he toko taha ko mele towi, na mau tarekita mo inasia e toko tolu o kawai a e tua te lavulavu. E wafe taha fitu, ne whakapekia e toko ua koe, kai tarekita toko taha pia lavulavu. E tau tatau pene li riwa e lavulavu e hingoa e kau taha ki he Inter-Pacific Limited a e ulotonga ngawe a ki o au ki tainimi. E wafe taha walu ne whakahua e toko taha kehe ke kau he mau inasi, a e ko pesete tolu, kai pesete no fitu a lavulavu. Na e kei tarekita toko taha heni a lavulavu. I he tauni lewa, ne whetukutuku aia i nasi e toko tahani, whakataha mo i nasi koe o lavulavu ke toko taha fo ou au pito ia. I he mahina tatau ai pe, na toi whetukutuku mo lakanga tarekita me e tua te lavulavu ke he toko taha kehe ia. Ko lot nuku ko minista polisi lolotonga aia ku i kabineti o ko anau tolu e proklama tanuhala. Ko e tua te lavulavu ko hoa ia e ki minista ke ngai ngau lalahia pore ngā ako sita lavulavu, pe ako ako sita lewa. Ko e me mipai e komite makehena awe ke e mawhai ke nau fuaki e ngai ngau e tanuhala, hiri ano kantieri ngai talamahau inga mo e pite na whakahau atu ke procurement, ai na lahia e longoa mo e tae whia maari e ke tanuhala. Ko e tua te lavulavu foki ko tokontia e pāte kakai, ai o se ai e ikpare mia lolotonga, pe ako lavulavu na e taku ko e tama engineer ia pare anga lolotonga.
Koe kau taha whika tolu lewa, koe kau taha ia sai moe hau, koe taha ia ngai kau ngā mea whawhare o e tua te lavu. Ka ke e koko atu ana mui e ngongoni ai ka vingani. Nai whahai pule lahi e pot ngāwe kasto mukele me te wahe ai hiki toi ngāwe koia ai poto ngāwe. I e whenga koia ke tauta ofi ha whainga mālie e hūmai ai ngahi whaita o whalao ke whanua. Lo tonga ngai taimi hono toa ngahi tuku hao ke ni ihi o ngahi koloa o ku hūmai he ngahi uta me tu apule anga. Pehe ekele me te wahe i he taimi koe nuk to oe e tute me ni ihe ngahi koloa ko mai he ngahi uta me tu apule anga. O kto hiki toi si ofi e kau ngā we ai ngahi uta ke ta ofi ha whainga mālie e malawa ke hūmai ai ha koloa ta e whakalao o hange koe whainga to okona tapu ke kau āwhanua o Tongani. Koe lo Tongani te eke nao mao ha koloa ta e whakalao hange koe whaita okona tapu i hauta me tu apule anga. Nā te whahai pe e wahe hono whakaloloa e taimi to oe tute ngahi koloa langa ki ti sema. Salamo Furiwai, Kele'a Voice. O ku tuia se ausa vai lahi po hiwa, whawhunga ka kai koia o tonga tapu uluaki ke whalealea, o ku iai e mau lao i he whaunga koia hono wahe e pule anga, ai pa anga ke tanu hala. Koe tahaua miliona savings ai pule anga koe me tau whakapanga lolo tonga awe ke pange whakalakalaka ke finance aki ai tanu hala. Kia te au o ku mau i he ne lao ia. O koe e tu unia ki he mawhai ko ia, ke awe hasilini pehe, lahi pehe. O talamai he koni stutone, kupu hiwa, o tatau pe, ai kupu lao ke no pure inga hei paanga ai pure anga, pe koe Public Finance Management Act, hiwa moe hongo fulu, ai ngahi whakangata o pure anga moe mawhai pure anga sai. Ko mea koe nuku haa mai, na ngawa ke e pure anga e fo i mawhai ko ia, ke awe koe emergency, ke contingency fund e pureanga o pai mai fo silini me budget e pureanga o ave kiha emergency ka ko mea kono ku mari ko emergency ko covid ka ku ave fo silini ya ke tanuhala tu ku ke he ka pa ko tanuhala ko fai to ia ke covid pa te la taulava fa tonu ia ka ku fe paki ai fo ingawe ko na fai ke silini pa moe taumu moe situation ko emergency for kia ko covid ka ko silini ka pana ma silini o faka anga ke covid mo ngai fai to mo me ga to fa ma ta fa to hia ile vai ko emergency he covid a ho walo o february pasia e tutun cabinet ke o mai silini e ta ho miliona ko ni ke fai a ke tanu hala to ki fai emergency ki mui ai oku pehe ku ia me ku fihalaki pe mau he ngau ko ku fai e pure anga I he lolo tonga ni ula he ngai whanua nai mau he vai lasi ka kua whakaata hona ngai kau a whanua pe poda o ke ngai whanua ku ke ia e nau ngai keisi ka kua whakaata e nau poda puka ngai taftafa aki puka kau a whanua ko tonga ni ku te kei hane keisi pe mahaki ka ku kei tāpuni pe poda ia na pe e siau si pohiwa ka uhina e talu hono whakahae penetemic puka ngai mahak whamaman lahi ko ni. I konga ki mua koia o i tauni, mo e ngā ue e ngai whanua e koe, kai mo ua pe tonga nia i e keisi tanu hala. Ko e lolo tonga ni u te kai ki hatu utu uni me i he pure ngā whikau aki, mo e whakahawa ai poda pe ka kau a whanua. O ku mahino ki hangongoni o kei whakahoka ngai tutu uni whakataptapui pe ke fiu, whaloto whanua pe whamalohi e nofo whamama o, ka ku taki mua pe ka taki e whanua hange ko ho eki me mi pe whalerea kaua e eki minister mo ui, hono mau i ai tutu uni koe ni. Koe maari e ko hamo aia o si au laugafu no ka kai ko whakafo fisi kuna o slava na tolo live with the virus koe ka kai ana si mahaki pa kuna pa ko si awa na ngai poda na tolo ia ke o mai ka kai me muri ko no sila tai mini ko te live case tau pepe ko free no sila ia o toton ki whakaata ki hafu na ka kai na tolo pa ai ka kai tonga ko me ai fai mo ngai trade he kai ke tau hawa i po tai ngata pau ke pe tuai pe wawe mai ka ko pau ke au mai mahaki ia ki tongani mahu inga upita mateu sai ko ngofonua ko ni time pe ko ne kamata ko mahino tala fa mama lahi ko pandemic ko osmawe ngofonua ko ni mana upacheti teu ki ma ko ni na focus ya tongani he tanu hala ko ke taimini ke tamai pe minister mu uia ko mateu tongani peset pe wal nima te ke peset te au ko fehui ko ha uhinga ku tuai pe he ai
e tau mateu. Ki au, ko hui koe hala e tau focus, koe hala e tau whamamafa, right from the beginning. Kamata anga pe e hoko pandemic koe ni. Na e tō e whamamafa ia, ki he tanu hala, ka ikai ke tō ki he tō mahaki. O ko kei hoko atu pēhano whai toko nia e pāti demokalati o to motu wanga ofa, ai ka kai koe ai whanua lolotonga i ngahi whataputapu i me ngahi haha koe ai COVID-19, peheke ngahi hoi sia COVID nei hoko mei he saikolone ko haloti. Ko ana whiwhita kori me whakaikiki o i talanoa koea. Ko e ngahi tokoni e ni mehe kau pōpō o pāti demokalati o to motu wanga ofa, me tu apureanga, pehe ki tonga tapuni. Na whahau kai whakatala noa e o ngongo ni ke Palestini vai ni kolo tauwha mo hei nawe kai wha i he ngahi toko ni ko whakahoko. Ngau e whakataha. He fo i ka veinga ko e ta tokoni ki o tau kakai ki tonga. Pe koe hana whainga matunga, pe hana whainga whakarea. O whakaukau koe ni o mau whai, o ku whatu pe ia, pe me uhinga, ko e tokoni a hata koe, o tau kakai. Pea aku maulawe ko toa pe, o hoko ko toa pe ngai sino ngā oe koe ni, ko hano teke. Pe ko hano whakamo ui, whi whakaukau na i tangata iki, ko ne mālolo, ai ofa ke masiwa. Pea, pe ko hano hake aki ai masiwa. Meka te whito hia ngā oe me whakaukau koe ni ku whai. Ai mautolo koe ni pe muri. Pea, ko ne tuko taimi ni, koe toki hoko ni a mea behe hanga i whakaukau at kia i. Ai lava kakai toko lahi, au pito me ngai whanua muri. Ke nau sio pe mo amata ke ngau koe no whai, pe nau wala mai. E kakai, te ke whawhi longo aki, te ke whawhi sio whaki. Ka koe uhi, o hange o kune hulu i mai whakaukau, o kuongoi, e ni ihi koe ni, ai fu i ka veinga na i tangata iki, koe tau ngā ue ke hake aki e masiwa i tonga. Pe koe hi mahalo, koe ne toki ma puna hake whakaukau koe ni, malolo i tangata iki. Pe lava rewa ke mauala mai ke mautolo koe ni ke, ki ano whakaivia mo whakamalohi e whakaukau. Oku, ai kuhinga pehea ngai whakaukau koe ne mau tāno ki ai, mo whakotoutu ngai ngāue. Lahi au pito ngai ngāue, mo toko ni, ngai tapa ke kepe. Pendengo koe mea ni toki whakotoutu whaou, pia toka matai ke peni. Teke ke lava, ke pehe ke lava hano whatu wharere ngāue, ke lava o lele, pia mono taimi, ngāue, pia hano fuoloa ne alu. O e taimi tatau pe mau whalere, whaife ngāue, pia mo hano o whatu pe mi he rotonga ne re ngāue. Hame e mātu o ngai ki he lerei. Pia mo tokoni, ono moni hika ke tau lava ko toa o alase ngai whia mao, o tau kakai me tonga. Ka pau pe ke tau whiri pe, a me e whiunga pa moe ngai ni ma tokoni u whai me muri. Pia kumanga tonga pe hepe. Pia nai whakatau mua e mau tokoni ki tonga pia mo eua. Hange pe koe mea koe ia na mau lawe iat me heni i he ongo ai mawhasia na hoko i eua pia pehe ki he konga tonga tapu. Pia koe tokoni na mau whai ana na e lahi au pito e ngahi whamili o kui kaike nau tui ki he tui patoa pe koe toka haterine ai patoa kana nau kau mai i hono whakaao ngai ai ofa na e whai. He kamataanga e mau talatala noa ke whakamahi noi a e mau tokoni o kui kaito e makatuunga ia i ha whaahinga uhinga kehe me he ofa i he kakai na e wesia i he whakatamaki na e hoko pea whakataha pe foki e ana pea mo hoko mai ai tō mai ai mahaki COVID-19. Ko wakaieni ni ihi ni nau tai mali me ngai tokoni. Ko te kai ke ufai ha whakamalo ko ula tuwa whakamitai. Ma whakamalo ke tamahewan. Uhi ko ngai loto tō. Kune hanga whakalo toa ki nau tō o te murina. Ke nau tokoni mai ke masiwisiwa toi masiwisiwa. Hange ko ki maha tō ma wanu hano e whonua koe.
whakamalo ki he ka katoa ka tau pe murina. Mo ofa ho. Tuku hifo ho mo fie ma mo family. Ka mo hango om he me ma ho me suka. Ha pe me ak mo mai ke mau lave mo nua he. Aha ko hen pe aku mau kau he lau mau lau he kau. Ma whakamalo ai ka te ki mo tolu ho mo ofa ko fuaki ma mau tolu. Hong api tu ka me mua are ai mua ke ka hong ake opa opa mai. Si na se kai ngai ko nuan. Rawe be ko nuan ni malo ma mai mi ko ma ko ni ko mo ui ma pe mi ta. Ko ma la mo to mi mu di mo to he. Ko ba nga be ke o ko be tau ngai ko ko ni pai to ma ma lu kan e tau ma o to. Ko ti tau to ka to ke la ma ai ka mai ya. Ko ka kai o na ma o lo ni to ni ke. Me o to tu kai ko ko nga pe ti la de ma lo ai na se si mai pa mi to ke. Mai ko pala don to mi mu jo be ke to ngai pa to ai ni ko ko. Dia kan ni ko wa ke ni ai ha pa to. Mo ko pa wa ni ko 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 be ko na mai o nga we ki ai. Ko ke ka ko be ai. Ka la be na mai ko me ko ta la ki ai ko si be ko ko a ko na to lu ya pa na pa mi ko ko lo. Ta su ko na to ko na pa na ko to ki mu le ka na to lu ki ya ko lo be ki ya ko ai. Ka ngai to kon ko ni na ka wai no langa ngai fare o nau tolu na whaingata ia I he matangi. Totongi mai ai ngai huta mei tu apure anga ai ko fie ma uia ngai famiri mei tongani. O atu mo ngai me to kon fra api ki ki nau tolu na fie ma uivili. Totongi mo ngai ako e whanau ko ia ai o fie ma uivili ki totongi e nau ngai ako. Pe mo ngai to koni kehe pe. Ana fifita koli Kele'a voice. Na e au take atu I he hoatao e ahoni ke whalalea o tonga ai tohitangi e kakai whanua I he kaweinga I peo tanu hala. Na e whakahae se are fi haki me wahenga tonga tapu. A ngai mga to unga ta e whia maari e kakai whanua o nau whahua tua e tohitangini. Ke mātu aki ta ofi whakau furi hono whakamoreki ta e whakapoto ai paanga kakai whanua e tanu hala. Ia koe makatunga tohitangi ako ni kwa ke to uri ulatai ono ngai tau kaweinga ona. E mahino pe ta was fanong he pure anga ko ni e ta mahino me ve u na fai fatongia pe kai ngatai na fa more ke fu pangala ko tanu hala ta Meteu ke no. ta mangai no ngai ka ta ai pe ngai no ko ke tanu hala pe mi ke fa more ka ta pe ke tanu hala ai pe ngai ka to ko ya pe me ka to ke tanu hala Faya le loto mama me ta se mare da tai o te me tan ala be mau inga we me mau inga ke mo ke kakai mau inga na mo ui de unga fai to o fara mahaki ko os pe mau inga le ke tenga pure anga ke fa foto o de na ui ta ki na to ngai me o na fa una ui ta ki ko be ko ngai ni o e to kanga ai ko wiki ta hi wa kai fo lu ala lai ko mama ni o sayang o na wa ta ka fo me ka do o na to le ni to la hi ma pe ta tan wala ta to ki han to ko ni na ke me ko ia to ka pa ko ko me ko ia ke na fa ia na fu ka more ko ni o ta fi ma re ka kai o fe ma wa me ka kai ki fa ke ta to ka ngan ke mu ia ka kai pe na fo ia ka fa ma ki o la he ne o si ngai fai to se me se para maki para se me se mo ke fale rei ke mo uia ka kai da de mo pe mo na to ka ma ya ko mau inga ngai me ya ko mau inga nge I he tanu hala pe ka ta he ta lo to ke tanu hala ta ko hala ta lo di ta fo ka ta to mo he me ta ta ke ila ba pe fa la ka pe mo fo no ai wa pe a ko ni ta tu I ka pa ya whanonga pure nga pa kumau ina ke whanonga pure nga ke kakai e pe panga tuku hau e kakai ko hina e tangi ko e tangi e kakai ko nau panga tuku hau ko ya ni e wa inga ke pure nga ko ya ni wa ke whai ake no ka malu he pure nga pe panga tuku hau e kakai ka leo mo una honga to e furi mi o holo kai mea ke ka kono whakatoa ka panga tuku hau e kakai ko hinga e to i tangi Kana pe foki he pare mia ko tanu hala ko konga pe e feinga prenga ko ni ki hono tau I ko ia COVID ta hiva.
O ku whapapau I me toi tangi, ko nau mau ngai whamatala whalala anga, ko o si fōa ki e pureanga ai ngāwe koia whika o aki me tanu hala ki ngai kau taha o ku I kai ha anau tau kei, pe I kai ha sino I paanga ke whai a ke ngāwe. Na tau whakatu he toi tangini o ku iai ni ihi he kabineti, o ku iai e nau whelala vei mo ki nau tolu koia, o nau mau e ngāwe, whika o aki me tanu hala. Na tale lehi e eksea whalerea Lord whawhanua e toi tangini, ai na whakahua te komiti koia o ku nau toka ngai kina a Setita koia e whalerea, ke whakahua te te nau tolu ke toki tepile I mea taimi. Ke whemea aki kai ho eki me mipa e whaleo whakau aki, pa mui tai whia maaliani. Ka kata pia mua ngongo ki e whiawhini, mai whakaamuna o tō noa te ke loto whale o tōna kotoa. Whamanato toi pei ki ao ngongo, pe koe whakaikike ngahi o ngongo tatau, malawa ke whetutaki mai ke whika e telefoni ua taha ni meni matolu. Salamo Furivain, Kele'a Voice, malota ke whia mai, ka mōrea.